constituent and the Parliament of Manipur, the mayor of the mountain in the light of Manipur. Again, the man of the items, Maran Queen and Manipur state from the name of Manipur, the politician, the Sabina. Yadira, Congress, Yadira, Parliament. Manipur state Congress, and the comes out of the Yadira. Ma Paul and Mara, the Tidago, Masi, Mali, my Congress, Timothy, they still only for calling about the very high end constitution of my parliament. Madly was in the state from the Wari, Korean, Samina of the Mana, Iraq, and Magadi, Nasi money, the smile who were more, money high to the man constitution. I think the Congress doesn't know how to elaborate the man and is nothing to do with the soon than you were a Maloy and Manapara. Yeah, Aluni. Fruit of the Hingomatanga, I could get on to walk alone, political party, ideology, cannot be at. Although, Fruit to be knee and the other one, across party, I got. Beyond party divides, the appeal labor, the Dharma high seat, Iraq, and we couldn't hold the demand of constitution in my way. Must be leaders. I could other woman leader, they don't umbrella, have a person, I could. Must be reason is that from the later the later the lay, you look at the body, later, later, I could have I was a secret way, but you don't see the current money, I have to say, and then history, one part of the later come over in some bias. Nasida so Aina, and the Rico Aina. I could English for Aina, history, Ibamaga, Amana, memorialization in Ibamaga, one part of Pantopa, Nisi for Pantopa, Ibamaga. There is a difference between what we call history and memorialization. History is about past. Memorialization has been so in other words, history is about past and memorialization is about the present time. The tiny one is actually Nasi Ningsing, Nasi to Manila, Kaidoki Ningsing, Hongzom La, Kaidoki Nasi Ningsing. History had a Hongzom La, and the Nagana memorialization and the 23rd of Hongzom La, Pampu is the Maran Zikari University. Later, Kamu, I think I do other lady of Kamu to be more in Sigabani layer of the table. I go in, what the memorialization. So we need to know this distinction, the difference between memorialization and history. In short, history I want mixing from by to say I go in nothing I go in see the Samon what's that happening? I don't know, Nasi, I couldn't take a Kira, you know, I say, Masikira, or Kimaran. Nasi, if I could consider the Sabona, they say, we are not talking about Iraq and no another Sanati. Abnale, Sato, Kamu, Sira, Sarataki, Katurani, and Salas, no one that is relevant to one thing. Nasi, according to a relevant for the cinema, memorialization, the Dalasi, from Pampusea. I couldn't see him by Kodi. I could be generation as in Mamiam, considered in the Sabuna, Holland, Ira both had to say that the working in no, I could have Nasika and Marine and Gay had to see Sigi Marandai as I put up Marine and Tanai in the hand. Full Amaki, I know what was Siro Mahova, modern hack and modern Manipur and the city, and another Marugi, partner. Marugi, I know what Manipurama, make up full of the Lakiba. 28th century of Balakumatanda, at 1900, 1900, to be Kira
century. Nasi thoi ko po singke 28th century ka thoki ko po ka mari yang na le khudam na major agreement ada ki UP la le ko ko do la la ko ki ka direct mari le no ni naksal ai gudi ni na mari le na 1949 ka major ko ko ki India ka ko ba ta ko ba ki matu ka sabon na ko matu ki journey matu ka thoi ba ithe matu ki process to ki part में ना nasi ko ni ke aduna أقولنا مسيح 20th century كهقول أنا هو منيبور هاي كار حالا لنا منيبور لا ترى أنا هو منيبور مشان أمن بقول مسيح هاي أنا هو منيبور سكان كان هو كي هاي بيقولنا 20th century هقول لك كذا فورك كله مو إيش بريتش كار كذا 1891 में लान करा हाँ मतलब منيبور से modern education जे هقولنا बा 1872 दा National School of Manipur college to modern education say 1870 से interestingly Nagamara the school high but सही से नहीं यहाँ हमारे school हाँ लगा Nagamara के लाइक का महोगी से मगे all the tribe मुझे यहाँ हमारे modern education फंक्शन से it was 1872 की लाइक का महोगी से Manipur से चार modern education was introduced Aduh miang ni support dari aku ni mang ni kolej mesti dia aku idau lagi macam tu. Aku idau mesti kasai di 1913 ada aku kamu aku ni grandfathers. Moi macam bawa pada wali sekolah tak ada school cakap lagi pi hongkong ka. Imun tu pesan dia ya kami hai mang ni imun jadi imun macam ni hai. Modern ni cerita. Aduh nanti aku idau ada teknik tu di 1910 Januari dari 1950 bola tu. Aduh 1872 tu dia happy. Waktu dia kembali roda dia kalau bahkan mana ko mangi sehingga dia kalau sekali kana dengan lari kamu ke kain high boy mana ko anu success boy gitu. Menjadi high itu kan sih. 1872 ke school hangus. 1891 dah Naan kalau betul dah 92 dah amu kerja sehawal. Tapi memang ada 85 itu correctly 1885 ada dah amu Jonas tu higher secondary boleh sih. Asal sih lihat lagi tu. 85 dah. Aku ye last war aku tu yang Burmese war, third Burmese war. Indian National Congress kemam dah ini. 1885, 1860 dah amu school apa hang. Aduh namu lan asal bagi saya ini lan luar mungkin dah 1892 dah lepas mau di sini modern education. Jadi apa ada asal kerja lagi dua itu bisa lari ke Melayu guna. Cerita ini hai mungkin mana Manipur itihas ni lari ni han form hai. Mungkin century yang tu dah 1890 the form lari Manipur yang Manipur itihas ni mana mungkin. Mungkin apa ada kamu kamu. Aduh Manipur ini Lalu itu saya pasang gambar awal. Lalu itu dari awal itu 1896 game itu. Ayah mungkin generation sekarang itu the first generation of modern Manipur ini kau Manipur wali sini ini. Ayah 1890 the Popa kamu, anu dah 20th century kalau kita dah Popa kamu se. Maknanya anu Manipur lagi Punai itu semua semua. In late 19th century ada 1990s ada program juga. 20th century ada program kalau mau develop ini jadi cara ini mengaku kita bermalas sih nanti Manipuri, anu Manipur ada apa? Ada aham besar sih waris dari negara itu sekarang. Anu dekai di mami pangkalan ko bika pangkalan ko Manipur ko se normally ako ng social science technology long the Mariam the literature of Mariam India is the habit of Bengali linguistic English school नाम बदल के काम बदल के इमोशन सब मानना Shakespeare Eliot का पाव में से why don't we write in our own language and how to put it in the Bengali के और modern Bengali को Aduh mereka tu nak, mereka ni sama yang meras tersebut.
medium of instructions that we want to order like command. Can you go in or on the you will no and but if you perform you know several money to get it the same, but it also started with the language and literature. Machine literally awakening city, young and will figure out what you have of some of support. I don't know when 1985, correctly remember again, I remember that 1922, 24 about it. Maybe Chanuana magazine of forming. I do the young saying, someone at the moment from the saying, Dr. Namabo Promotion. When you do what they didn't do every day, started on the Mamma, medical come for coming, look at high. Muy largas que focamos en el 1990s a focamos no mana magi lama ko mo de se ni yawo mana ka ni da lesu le imam ke sanu me ke sai ka man ni la ni se ni ai ko ne su ko aduna masih 1920s di mana era pernah jadi pun mengas ko sai masih kena bawa pergi ikut perkuan rumah ni perlu imagine tu orang saya pun Bengali nanti aku Bengali ni kan hari ikut lima ni. Tetapi kamu lagi begitu begitu jenuh hari sering begitu jenuh hari kerana kita form dengan mana cara nanti na saya suci dengan mana. Ada cara nanti suci ni mau. Ada nanti si form ni mana mesti kita buat. Ada pun macam tu di sini dia ada potna kayak kita rumah nanti metaphor level lah. Kalau kita itu singgung, ni itu rumah ni juga ni naik mana nasab jalan delay. Amor itu singgung, tahu lagi, mulai mana sing jadi ni hai, mana kita side se lagi, mana hana ni lagi. Metaphor level, see new literally awakening say all nationalist movements, especially nationalist models pointed out, including Indian nationalist movement inside in Bolivia, example today. Alu halo kipa kamu ni. Alagi hai kita 1924 sudah ihan hampir terlalu Maharashtra semua support orang. Mak sudah jadi sini orang lagi kaya nama sudah tinggi lineage. Lagi wala British na langsung matungga ngasagi Communist tinggi direct lineage dari itu mana lepas matungga nursing lineage kita kalau lineage bahasa Maharashtra saja. Nanti kita ni kau. Aduna masu nursing lineage siapa revive kamu mana dah? Amadana siapa nak pergi rumah kita ini Punggung Prabhupada tu the lamentation tahu dengan pergi 1891 di Machi berarti cak okey dah numai dah tu matuna bila kita itu lama 1891 di ward itu boleh berjaya mau dah nursing yang drama yang sana itu semua kena kayak okey dah 1994 literally part of the culture and really awakening. Aduh tu nursing hai tu jelas, cuma kalau ihan nama yang singing theater, mana itu kesenggara, ada nursing tu boleh dalam sana. Ada nursing tu boleh dia orang kita saya awalnya dah agak kuat penaiba dari mulut kami tu mulut dalam yang kaya ini itu mulut juga tai lagi. Mesti dia under occupation ni yang lotion adalah mana muka under mereka lotion adalah kuat dengan itu buat itu. Aduh itu kita mesti ada punya apa ni macam dah sama nasi aku pergi dah sesuai semua. British na billion orang dah awalnya billion orang di British itu high deh. Aduh nasai kehar se boleh apa mana dah mai dah British na nampak British officer apa ada macam dah. Mau jadi cewek ada na mana dah tu kita jadi jamu ni mana dah tu kita jamu itu. Pergi 1824 lagi punya mungkin first Anglo-Burmese war dulu sih. Aduh kita kita itu mana ini na dalam suku orang. Aduh masih aku nation hai kalau modern exactly disana dengan nation itu dia itu kita. Jadi mana suku orang ini hendak betul dia. Aku ini non, aku ini na occupation itu orang orang pada ini na sahaja.
Ithil Polak Irabot is a big part in that story. He is a writer. He is a multifaceted personality. So he was part of that movement at the Tower. This is the first thing I told you. Guru community, actually known, actually literature, first awakening is some area. Now second, political life is reality. Law, political aspiration, collective life, actually, corresponding example of the Bengal in a literature literacy level, they last the political consultation or the British government. And the political consultation or the city, to 1920s, it acquired the political color in the 1930s. Sahi, political awakening of high political awakening city. So Irabot was a very important leader. Mana Himayatun High city political awakening. Because the economic Sahiba Ninthomasung Huta Sagay Lenga the Lepan modern Sanatiki Hydrological Western European history and public spare education. Polunda Kana Water to the Mega office of the Pradhan Mitchell covered by the Kana Dina, Abu Juna Lega, for each other the put into the Tomato of the public spare and students in the coffee house covered the opinion formed by people not in the court of the king. Ningthogi Alama Kana Bulata Commission was Kana Sema Palega or Sagola, Sigola, it seems that. Masmana Manipur, 1930s, the full of the Gate, and Nikhil Manipur, Hindu Mahasabha, and the same. Other Ningtho was reality. It's like Indian National Congress, the British Samana. How about the call? Aqui, Yafana, literature, Sirolus from the Kunai, some Mutane, some Munda, Kusam, I don't keep what or under the suddenly the side states what is said, they didn't go and Kunda. Confrontation on the society, power competition, popularity, China station of Nikhil Manipuri, Hindu Mahasabha, 1938. She told us the director, even the thing of Nikhil Manipuri, Hindu Mahasabha becomes a political party in high. Political way, another revolution, I must important. Number one, must see another woman is Imaron, is the Ivy, no one's in that Atopona Kambu Muslim Lady. I tell you, I mean that in that Atopo Kambu was put on the Swahili and mid Pampo. Manipuria and the highway, what is the Hindu Dhamma, they go at the Mia, I almost had a couple of consistent forever. Other resolution that Nikhil Hindu Manipur Mahasabha and the Hindu Advice they have program resolution. Organized Imam Dynasty Regidi Nikhil Manipuri Mahasabha and Adunataki Manipur I imagine the whole of Matanda. I told me, I
धर्म हिंदू चतुर्थ तो सुया वायु निया है वो साधु तो यागे हाय वो वकल चलते हैं कि इरा अपना जीवन का ऑर्गेनाइजेशन में हम देखा कि हिंदू को जिंदा को और निखिल मणिपुरी महासभा है बोले अब पर रेजोल्यूशन में लगा है कि रानी गांधी ने मुफार से पॉलिटिकल प्रिजनर में खाओ हाई लेवल रेजोल्यूशन चला हुआ है नसी नारा मुक्ति में आदमी ने नारा में नेशनलिस्ट की से सिगी रेजोल्यूशन पॉलिटिकल रेजोल्यूशन लाओ की मैत्री यारो में कितने में तो महासभा की रेजोल्यूशन है याना फारे दोला की रेजोल्यूशन से मासे क्रिमिनल लते नॉर्मल क्रिमिनल लते मासे पॉलिटिकल प्रिजनर ने लाओ तो नहीं तो सब को ला के रेजोल्यूशन के दोस्त ले मुझे भी चिंगा से जरूर देखो पॉलिटिकल वाले को उधर नहीं है ना इधर अब वो मन करे वो है तेरा मणिपुर का निथों पांच से न का बता रिस्पांसिबल गवर्नमेंट तुम्हारा कहां की यू है इंग्लैंड का हो रहा है तो स्टेट इज द के सरकार दुनिया में खलप डेमोक्रेसी की तो थले देना अदो ही इश्यू यक्सर है के आगे का रिस्पांसिबल गवर्नमेंट है जो अमल लेना तो नहीं है ईरान और अदो है भाई बना सारी चेयरमैन और महाराज सिंह पैन और है के बस कोई की मणिपुर हिंदू महासभा के लिए अदुगा सरकार की खबर तो उम्मीद है अदुगा याव यारोय है मदुगा याव यारोय है जिला अयना निसन तो तोंगी है मगा मा कतले लो मीटिंग तौरकांदा लेहो तो है अतः यही लोग तो थोक रेगुलेशन दिकारी की तो महाराज ने नोट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कोई बोली ना मैं सरकार की हम तो था तो उन्हें तरह ऑर्गेनाइजेशन से या और है मतलब इराक chose to resign from his official job निंथौ की मचान की लोनी मैं हम नानी मचान की लोनी अदुना ममा की को ये जाओ ता मतलब तो मुझे चलते तो घुमाने को भी मैं लाता अदु बात सत्र पे यार आनंद मायने ले उपासना सरकार की टुकड़ी मियां में खबर तो मुझे तो के से अनिश्चित एग्जांपल से करें का है द वेस्टर्न हिस्ट्री द ग्लोरियस रेवोल्यूशन है द 1688 निकम ने द फ्रेंच रेवोल्यूशन ने 1890 निकम ने अमेरिकन रेवोल्यूशन 1776 निकम ने मतलब people have to be conscious we the people have to be conscious masigi mama ta ho re lo ki ma gi singa system ta aduna manipurna anova new the history da anova wakhanlo we the people kind to the democracy responsible government kind ha gi anova mana the manipur newly imagine to ba ki yumpham se singa system jine ba ko masjid is a little पासे नाम तो लगते लम्यान पे नाम लिखा है अगर वो मानने आ रहा है लम्यान पे पायनियर है माना तो एक नसीब है कोई निको पाल से कोई बहुत आता तो खला कुछ चाहिए कोई आने को रहा नो वन विल अग्री कई दाई को पूरा वाले मॉडर्न की कॉन्सेप्ट है वी द पीपल से ना मसाकी वी द पीपल ने से पता कल्चर की खत्म दा आएगी हिमालय आई कल्चर आई धर्म आई ले तो या वे कुछ नहीं है ना मनी वी जो पीपल है मनी नियम है उनकी कॉन्सेप्ट के अनोवा इथिल में पेरा लगा लेना कुछ हाई द नियम सिटी विल कर गवर्नमेंट क्रिएट द रिस्पांसिबल गवर्नमेंट लेगा तो देना डिमांड को ही है हाई द हिमायत मिलवा लुपा से कनाना को लेते मसी के बिना लमना मिला हाई अदन मान का मतलब से नसीब होगा कोई दा याव करे सिनेमा का इशू बता सकता है ना हम नहीं इराक की कोई फिल्म मांगी खुदो मांगी माना करूंगा वो सब कुछ करा है अमुक सुधार ली गोवारे को याव नहीं का नस्का की ऑफिशियल कांदा तो मामा इनको की चाव उधर नहीं तो बस हम उधर ले फोटो फाइल कर ले ये है बड़ा न तो मिचन पता मैं यहाँ जी खबर करोगे है बड़ा है इंसान लोग बताऊंगा अही अब पांचरे यहाँ में लगभग होगे चलो की बात नुपा मतलब की कल्चर से लीडर है क्या रहने को ये को
ai phòng của là cái chọc khi của là cái này giờ cái này ba cái mà đâu ta đi ai cũng chỉ cái này hay mà ai chỉ tộc kia thì ai sẽ tu thì đáp cái gì nhá này ba một rồi mà đâu ta đi hay cái này nó có chơi rồi cái gì phút mà cái này rồi cái giờ nó tiệt cũng mà cái nó cái rồi phút này cái này cái gì là cái rồi mà mình khao cái này Kunai itu sendiri nama. Kunai itu apa yang kita sih leadership quality. Mian di kanda, masna di kanda. Atau mami mana masih leadership saya. Mana di mana ni bangku ia. Aduh nak punya. Apa masih kita bukan. Kau ini. Ada di mana sebenarnya orang namanya politik orang ni nama. Tino nasari, sarkari. Kita udah berku kira itu pun ini. Aduh mana cuma ni kalau tu berarti mama ini boleh berkorun. Saya kan datang tu jadi yang kena ada sana itu kita saja. Aku ini cuma misalnya ni bawa ni mana juga hal yang culture. Lama dia tinggal ada pagi di pagi dia di sekolah lagi ada cuma dia di sekolah ni negara dah. Anak ini kita kalau ada yang pura ada mana mana ni gari boleh dalam ni dah. Ai di gari kita ni culture tu sekolah negara gari kalau tu tak ada yang ada kita itu di sekolah dalam dia se pagi itu kita melihat. Mesti tu berapa salah utara kerana magi wan tu kena kerana ini job kita tak ada yang tu. Jadi pulang dalam ini lah. Lagi itu dari jatuh kita mulai itu. Kita nanti second dah sendiri gari tu ada ini experience. Ada culture dia tu mama ibu itu ini sekali ni apa imagine tu bayi. Tidak sahaja kita society kita. Lawan sahaja ini, numai ada ni. Nikau mana nak lepas enggak tu sampai mana ni. Kalau enggak tu nak pergi ke privilege tu paham je. Dan pergi pergi awal, pergi ijat. Ay data lagi niam. Kalau tu ya deh ada ni resep. Aduh benda ni kalau di front ni mana mai ada ni. Aduh aku ni nak kat sini kawan. Kira apa dia nak. Anak kuda lah, Cina masih ingat saya aja gitu. Ningsing waktu mon pangko pahit maka history ada mak kenai. Aku nasi pangko isi nasi ini berapa posisi dia buat. Ningsing lagi nak apa sekali maka aku mon tu ya masih aku ikut sisi terpu. Aku membantu cing bersih dari bro yang kami memecah ni maka ada nasi. Tapi kalau ada lagi ai privilege kahan dari awal ini dari itu cuma ni kita ras ni apa yang saya mahu betul. Kampung saya itu memiliki aduh bagi culture dulu memang kita kita buat na kalau baru bukan itu masih aku ni mana sudah dari itu bagi. Thodi berai bisa. Aku pun kamu boleh. Cuma ni jangan betul dia sudah ya punya usaha lah. Aku itu masalah masih awal sini, mai kata dengan saya kata nawa bahasa itu naga sakit benar dia apa yang kita. Karena aku nanti saya history, aku memorialization, aku kenai. Mohon paham, missing, mohon paham, kok rumah tak boleh history ni apa? Ada nasi beri lah, missing, dengan nasi itu posisi itu. Kampung saya itu mana nasi, boleh berfigure seperti itu. Aku ini dari berat. Masalah bukan kalau dalam masalah itu mamalana ayat apa yang saya kape satu dalam tabak segala dalam nama guna sampai nangkala atau makan ngopsen dari ayat yang apa mana kehadir yang sebenarnya di video dah lupa mana tapi kalau tahu ayat itu kamu boleh betul betul tidak sesuai ayat ayat sebenarnya saya itu yang kamu mengambil di dalam apa kamu sabar sih yang cuma ngira pun mencari betul. Aduh besar benar. Kampung saya ni aku kita bertekan mengapa political spread ada apa? Literally ada apa? Literally political spread ada apa? Leadership apa itu? Manipul masih lagi berbalak. Mereka begini kan memang saya kira ningsing ni. Macam mana betul nak terjadi ningsing berkote ikai berbuat cara berkomunikasi. Bila berkomunikasi adalah ai nubi yang support wa lupa mencari kita pun boleh jadi aku boleh ada public kita memang
matana ila ko na wala ko kanda ugrati. Ay sa aduna na there is a difference between memorialization and history. So ila ko dito matlab ay third man ay haide dini sa. खुला है वो है लेकिन मतलब लीडर मतलब होता है मां लीडर की क्वालिटी का एग्जाम है हाई वो क्वालिटी दो लम्हा मत इरा को याओ मां ने जब लम्हा ना चले मुझे लीडर वो है कि सीमा मतलब ये काम नहीं मसाली कुछ ना का करना इरा सीनी औषध दा मसी का सामान ना आई मरी शुद्ध कुछ नहीं से नियम है सकता क्योंकि मसा सिंपलिफाई करोगा चमक खुली नहीं तोड़ता है उपाय लेकर कानून की खंड से मको किसान हो है नुमाया को लीजिए ये मस्ती में लिखो दिखा तो है कानून में दिखाए हो मैं यहाँ की सतारों का तो नहीं वहाँ निकल सब ऐसा का तो तुम पाओगे मस्ती से अना मैं यहाँ से निधि से आई घुमा तो नहीं कर हाँ तो मैं शरत होती हो मनी कुछ लिस्टिंग उनका मयूर नहीं करा मुझे तो शेयर था हम तक नहीं मसाला कितना हुआ बीवी देती वहाँ गए जब हम लोग 10 साल हो गए एसी है कि गले में मुझको ना तुम करेंगे ना तुम लॉकी चले चले असली की बात मुझे तो असली की बात की मतलब यूं तो नहीं को है सब हो तो तुम लोग चले करो मयूर ने तो ले करो ये की माँ से करे और पता कैसे मैं आपको नहीं हो अदुना नकर रुपा में रुपा नहीं कोई है कि ना रुपा का कोई है कि नहीं हम को कर ले अदु रुपा में अगर ये होगा अगर रुपा को पाए रुपा में वीडियो दा ये हमें कितना काम नहीं दे मौसम और काम नहीं ना ऐ हम दे सुसाइड का वजह फैले गई है लेकिन गलत है अदु जो है हाथन हम भी बाबू जी लोग चला करेंगे ये लोग तो मैं तो बोले कि हम बोले मने तो हम बोले मने ले ले मने यो माय मले मने इसी हो बोले क्योंकि मुंशी का मियां ने ना को ना मतो पाप में मतलब बता बोले तो ये कोई नहीं इधर है इरा निजन ने यार बोले बुला इरा निजन को मनंती अदु मन का लीडर निजन में आया मतलब मेरा तो मियां मुंशी का को पता लगता सक्सा है ना तो पैसा भरने को ऐ ट्रांसफर करने तो लगा बहुत डॉलर का वो नंबर है का को लाइन लो चक्कर नहीं आ रहा वहां ना गिफ्ट नंबर की टाइप तो पैसा आएगा चक्कर में मियां उसने ले हम ऐ को नहीं तो ऐ नहीं तो में से साथ तो हो जरे जैसे अगर नहीं बाय को कम्युनिटी से आदम कल्चर है तो हम उसना सीखने में मतलब लीडर्स करना बनना मतलब कि कहीं होगा इससे अको नसी इरा बोली तो मियां को सरकार रिस्पांसिबल गवर्नमेंट ले तबनी है ना तो अदुम पॉलिटिकल लीडरशिप में वो ये है कि शायद तो खदो मियां की तो मियां हुआ हाई में इरा बोल से नसी फंक्शन को अंदर मिनिमम मियां की तो घबरा लीडर का बताया कि किसान का की प्रमोशन की वजह से तो लेगा सामने से ये तो कदम लेके तो मियां वाला तो नहीं bisa aduh miang berapa ira ko to ko sa miang ko miang gi सरकार ने एकदम नहीं कहना जिंगा से संग कर पाऊंगी को तो aduh miang से कैसे हम yang lain ni politician itu pun mesti jadi saya harus orang sendiri guys aku ni ira ni tu kan saya paling ni masuk aku jadi dari cerita yang khana orang dekat apa apa saya suruh dia itu aku mau dia tu semua mana miang ni dah hai susah ni masih di pos de berapa ada mata suara tanda kamu saya ni agar boleh na hai तो leader ऐसे इसको मिली कहीं होगा मुच्ची उम्र ऐसे कहीं को मिली वहाँ तो तुम नहीं हो मियाँ तो इल्ला का चाहता तुम इसी को उतरा बा मतलब मियाँ को नमची नहीं को मिली तो मैंने leader ऐसे मैं आता है कि नानी सिंह कुछ और बोलने दे नमची को मिली को तुम फिर ना अगर नहीं मियाँ भी नमची को ऐसे तो leader से अगर मरो है या कोई leader से तो उसमें अगर कोई aduh boleh kita tu ikai dengan buku ni seperti abli bisa kita ni dia juga miang ni lena ke ikai ada kap ke ina itu di izzat edomang ni sagai na kai ni mata ni
ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯏꯔꯥꯡ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯕ ꯊꯣꯛꯏ ꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯥꯔꯒ ꯁꯤꯗ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯁꯣꯝ ꯆꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅꯦꯕ ꯂꯤꯗꯔꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯐꯥꯎꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ हिंदी ना घर के ना हाथ के नहीं आपको क्या मशहूर का तो नहीं कि फिल्म ने तो लोगों ने ऐसा खाई के लेके हिस्ट्री है तो ना न्यूज़ी को मन पास को खेले ये ना को तो अलग पाए है ना लेकर का नहीं है सी एको पूरा का चक्कर तो वो वाला नहीं मसीह लड़का में न्यूज़ी को तो कितना मानता है ना तो लगा कि मां के खबर को मेरा उन्होंने मां दुखीला सबको तो होगा अरे ये लोगी माना चंचलेगा इतनी से ना मसा मसा के प्लान तो मांगा बाहर क्या होगा हम हुक्माएं हुक्माएं से लगे मियां माथा मानने ले जब जाति जा खाई तो था मानने ले पाव मणिपुर को मियां तो वो बदु मले पाव होने पर सिंबगी अतों लुचिंग पूरे लमने को कोई हिस्ट्री खुदा मोने माना फिल्म में बने एग्जांपल से in his life he is the example of what Manipur is and Manipur should be what kind of leader we must have Manipur itu kemain yang kita orang ini saya hari ini kita tadi lihat kalau kita semai macam apa nanti dengan saya itu juga ada yang seperti ini in juga 1948 the September kita akan dilakukan 21 September 21 ऐसे हिस्ट्री देखो तुम मर्दर से साइन करो इस लोगा मणिपुर आने को मत और वो ना लगा 48 वाले से इसका मान होते लोगे का क्यों नहीं मैं आपको लोगा टीम की तो मान मीटिंग का हो मनते हैं तो कुकी बनी तंतु बना के मैं आपको मान वाली साइड और फाइल अनुभव बनी पूरी मियां ना फाउंडेशन को रखा था कॉन्स्टिट्यूशन का और हमारे ये तो होते हैं अनुभव बनी पूरा सालों में रखी से मस्ती की अनुभव बनी पूरा कमाई से जो लगे जिनकी कमिशन में लगे तो करोड़ पार अतः वो विजन याद होता नहीं मणिपुर ऐसे आगे करते तो और याद हो Manipur, the idea of Manipur can only be defended on the basis of a principle that everybody must have dignity and well-being, irrespective of their caste, creed, and community. Tangkul वगैरह, कबूई वगैरह, anytime. Manipur में नसी लेकिन है तो ओके community में लेकिन है का इन्हें चाप में मौका हाक मानना, इज्जत लेना, हवा उसना करना, उसका पता होगा aku tu suka kata yang lain. Aku masih ada yang lain itu halal mana bangun, itu ni mani sehingga kira orang sama seorang tu sosial reformer. Jauh jalan ni mana? Atau kau permasalahan mana ni lah? Kau guna lagi muda mana bangun? Amak cakap dalam sini ini. Mana saya mana sini dia main tu lagi dalam faham itu na. Jadi kita kaya dalam sakit bola tak ada sama dengan dia dalam Manipur itu, anak Manipur itu orang macam dah, ayam mereka orang itu meminang Manipur itu biar. Manipur cannot be shaped and led by a leadership which only thinks about meeting. Apabila lain itu puluh putih maksud hubungan dari dalam sebuah Aduna terjadi imperial reform da ay nanggal ini nasi seperti itu bawani manung sa pwede sa amin so ano po ako nung yanin ka ba pula kami pwede ko lang ini ako ya masih lupi lang kaman mo kahit na nakamampi sila pero dahil ko ikot kaya ako ito kaya system form na rin ito na minimum ko nanggal ako na niya ko di waktu itu kasi ya modern democracy di karin ini ba idea matu Mama kalau sama tu sikna tak mampu dia. Kalau beliau ni ada masih tinggal dalam kultur dia, sendiri kita ini sahaya kita bukan skema ikut manis anda cultural and literary awakening language का नहीं प्रॉब्लम ममा कारण तो अनि सुधा political front वाला तो मतलब से हिमायमान चुने हम मरी सुबदा leader है for the people leader बनी आई की खत खला ही कोई नहीं कि मसान उधर नहीं फिर हम तो पकड़ रहे हैं पानी
Mari sebuta miam jaga kan soal tak ini cara miam sihat tak miam di ubah culture mana uniform ubah anu Manipur second baru lima anu masih dah itu sekarang tak ada ni macam sebenarnya ni sana tak ini macam orang lalu dia itu boleh macam ada kan memang istri Malay ada di lain ini orang di sana mahal Lalu di sana lawi, Hawaii sup lawi, pendeda minai kita, pendeda minai kita, macam nasi sihirga lain cendera, cendera, Manipur miam pendeda, kampung cai miam di Malaysia, aku jadi minai, thangna, laitu, thamai, dan lain apa, kuruk kau yang berapa. Wah macam itu namun anda pada mina ada tak kira tak ada lagi tu orang orang saya nasinya belum berapa ni awak nak tahu macam ada orang ni dari sini mana dapat cyclone nare accident nasiira nasiira ni boleh pak nasinya mana kai pun berada di lucu pun berada di mana ni mana tak sempurna pun toy tabak pun toy Apa ini dia ada su, namun tu ini, ada negara orang Arab juga, lalu ni semua lawi, Hawaii semua lawi, pendeda minai kita ada. Ayam macam tu saya, maite, saya minai kita nak. Masih yang saya, ira pun ni semua ini baik pun nak dalam minai, dah itu jadi minai. Atau berapa minai? Nampak tak kemarin kalau minai itu, itu nampak tak kering itu kalau kalau macam mana? Aku pun nak, anu orang Manipur mahu, nak lamia dia ni. Tambah lambi di matung ni lega, miam itu sahaja, jat naik itu sahaja, masalah itu juga sahaja. Miam itu tu orang beliau, aduh, konsen semua orang pun macam dah, cuma lagi basun pirega. Ni orang bos malam atau mian, awal kisah nama kita cakap, aduh, konsen tahu kan apa? Ayam so apa itu orang ini masih kena handal macam dah, masih boleh film. Kemudian saya banjir kita consider mana, mai iklan dia betul. Aku ini dah kata aku isyarat sebenarnya kita orang lain saya untuk question saya, answer dijawab, mai hang tahu juga film sebenarnya segi mana saya. Aku ini saya lain dari bersama dunia. Aku ini minai kita, saya masih tahan dulu minai itu, kerana minai itu untuk tahu si minai itu kemudian lagi. Each one of us must change our attitude and do something. Only then Manipur will be a very different Manipur. Sida Tripura ka Assam ka leba si hai na ai ko se kai ko da diaspora hai si apai horat ko ko da le le I am very proud of Manipuri diaspora. Tripura ka leba kamu na maite ko man ba administration ti ona tande Tripura state sebagai soai pemana ini masih bawa ketua. Asam dah yang macam ni. Tahu deh, aduh, contribute to untuk Tripura ada citizen nama tahu untuk pemakisan, tiba education ni kalau deh, sports ni kalau deh, culture ni kalau deh. Hidup itu mungkin Tripura tu state kita ini Tripura macam ini nama itu orang sudah ini. Tripura ini contribution to untuk I must give that contribution to this my state. I can't number ini besar. At the same time, I want to recall the number ini besar. This is something that rest of the people in the Northeast or in the world must learn. Madu kama tu macam dah, aku nak mereka nak hari itu mian tak pun sana. So this is the contribution of the diaspora in Thailand. I masih dah sering bilang saya. Adunan, I love my people. I love just like jat kai ini. Isn't that only another being only the other conceiving manusia. That is the dream, and all of us must dream for a new Manipur in that sense. Aduh, the diaspora pun dia pergi merata, mengambil mati pada kena thui pada Iran saya. Kalau tu nak, anak-anak kari-kari tu, ya, bagi hari tu, Manipur tu lain juga, duduk dia, Islam lebih ada,
लेकिन मैं सिंह नहीं खंडे ताला तापु कासिन तमलगा तो हम तो एक थाना सुधरे लेकिन साहब जी बिल्कुल और मुश्किल तो खतना होगी मुझे भी सिर्फ बोलना नहीं तो पानी में से तो कोई भी रखते थे तो अगर तो उसने तो बोला कि यार वो चारों में मियां मतलब तो खाना बनी है कि साइड या बाकी टाइम से मैं जो लोग करते हैं तो please go back and think about it अनु हमारी प्रॉब्लम लास्ट से मसी हार एक्सपेक्ट टेंशन चल रहा है हिमालय पापना जय फरे हिमालय पापना जय फरे हिमालय पापना जय फरे Thank you all. Không ai học gì hết và cái lượng sử dụng cái đó sử dụng được thôi mà mình ta được đâu ấy cả người ta được một đường để học của bên ấy Batas kita makhatana wahai kambina bagi tabakta Dr. Rambam Nuni Ojabu Kosik